Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo no saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakmay na, makablaawan iti naimbag nga oras da pagayam Gerald, Bong, Ken, Mark. Shout out from RJ. Ken pagyamanan mi amin na likers, sharers, commenters, subscribers, ken da kayo amin adumdungeg karag iti amin na drama mi iti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama dito'y YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Kababaen, dito'y programa tayo unay daytan kaka. At tarimaan kung to'y plansa kan washing machine yun na. Agyaman barok. Manungay ti itid ko. Ay, bayan yun na. Nay, saan nagbanog ka kan oras tinagandar. Isuan as kan abayadan mi May talakid din. Bayan yun. Saan gari barok? Agungat lakid din ni bakit mo no agawid ka nga tiyawid mo atangdan mo anang tarimaan iti washing machine kan plansa. Saan na, maawatan na rita. Kan may sa, kababain. Sige, agpatuloy ako na. Di mo mo't inawat ti bayad ko barok. Alakating tiyungarud o day-daytan ka. Di magas ka kumanay ti sidaan lakay. Awan matintugot ko akortak. Apay, saan da nga intod adagos ti bayad ti panag-repair mo ti washing machine kan plansa? Kababain. Anya? Radya-lakit din ti sing-singirag. Unay daytan gari, nagbanugam, nagtaktakam pay. Inawat mo kumamot at bayad. Bayamon, kababain. Diyto pa'y mangisiglot lang iti kordon ti sapatos kat adabayad na. Daytan tulakit din manunga oras at rinabahom. Unay kamutan gari. Libre mo't amin nga pa nagtrabahom. Hindi na minsan, ref manan ti tinarimaan mo. Impalibre manan. Nagngina ti singir da iti repair shop. Masurunak. Relax bakit? Intun maminsanan nga agsingira. No, ulitin da pa'y atag patarimaan. Kasanon, no saan danton nga ulitin tig patarimaan. Pasig abaro a customer ti sumangbay ka, aging gat matay ka. Kasanon, no 50 pa'y atat tao tag patarimaan ka, kaya't masawan, libre da amin. Makapatayak no kastulaan. Ay, ako na daytan. Adaliga, ray, balasang kaw. Napanijay ili tata, apay ka day. Ipatarimaan ko kumakan ko na di jeepmate agpalpalya. Narigat no pagluganan ming adapalya na. Amang ano madisgrasya kamay. Ay, wun tata, narigat. No, saan makita ti diferensya na. At nga oras sumangpat nila kayo mo aya. Madamdam malabas si tata.
Uraya count, masapol ang bakita na jay lugan may. Kuwa kuma, tata. Siyakton, ti pagbayadan nyo, iti panagpariperyo kan kwa na. Ha? Di kay kumamakmaklaat, tata. Tanigari, kat saan anaasam ngagsingir. Kan kang runaan na, saan anaasam ngagpabayad iti bannog na ngagrepair. Ay, uray tan ka. Manungay ti itod ko barap. Ay ko, tata, bayan yun. Anya ti kayat mo asaway. Saan yaw na bayaran? Apay nga ay? Kabahabain. Agam mo tayo mat sa bayan yun. Agam trabahom ray tabarok. Nasken nga awatam ti ibayad mikin ka. Mano ay Jak pabayaran tata. Ibagam no manaw. Tapno ambok no mano ti inayon ko iti in advance ka o kanilorey. Ha? Siningir na kayo ajak pa'y narugyan di trabaho? Sa nabali ata nalpas mumutay. Kababain tinarami ti asawa. Bagbaga akto man, saan nga agaw-awan ti advance? Kababain na talaga. Ay, unay daytang kaka. Anya, si kapay ta daganas na mabaen. Isuda at agbaen. Tano, saan ko nam? Ipilit da kumamot ati bayad da. Bakit? Awan mo't sabsabali ka na tayo. Agkakaaruba kan agaam mo tayo mag. Amom, Gary, business is business. Mahay bladakan ka. Ha? Unay daytang kaka. Kinamutalang dayto nga raramidam. Patayan nakmutan iti konsumisyon. Dagita mo tatatao, mananggundaway damat. Amo da lang arudan at tukmum ka. Di da pala ipilit mo, tagbayad. Marwamdan. Ay, uston bakit? Dengdengganan ti karuba ti bagbagam. Kababa eh. Isuda ti rumbang agbaen. Inadal mo dahi ta kina mekaniko, kan kina teknisyan, ing graduar mo. Kwarta mo ti pinagtuition mo. Sa nagninapay. Ita tayap aplikar mo, libre. Tida mo laang mo't ngam ti may kadwa kat agsingirak doon. Iso na lang ta nalakalaang. Nalakaaya ti pinagtuition mo. Dagiti ba nagaginamgamit mo iti panagadal mo. Nagngingina. Ita, pasig libre ti pamayam. Mala, saan ka nga rodon agariwawa ta kababain? Isudat agbain ngagpalpalibrikan ka. Imbis nga daygatang mo iti kanem. Kan kanem ti pamilyam. Ipadpadawat mo mat. Gusto nga rodon. Bakit? Unay laytan? Nadapay mangayab kan ka ngagpariper. Saan ka na mapmapano din nakadwa? Amom ayat agriper bakit? Reperek ta utak mo. Saan nga umawat iti bayad? Siyak tagsingir. Apa man na malpas ti repair. Unay laytan kaka. Manong Gary, busy ka kadi? Saan magtaring? Apa Ipa-repair ko kumayik kwa. Jay hitter me. Tama di mo tan nag-function. Nalakala na jay. Repair tuman nga rod manong. Wana? Manungay? Si kamot Jessica. Jak pala narugyan na repiran. Damdamaga mo numanaw. Tapno amok mo ti budget ko. Saan mo na panunutan na ita? Masapo la panunutak manong. Iti kasta, amok numano ti budget ko. Awan? Bayamon? Anya nga awan? Oray, saan mo to nabayaran ta kababain? Italangot nga agpa-repair ka? Siyak ati mabain. Ta itaaklaan nga agpa-repair kat libre pay. Okay lang nga rin ka o. Sige, ta umay kong to repairang. Awan bayad na? Awan? Ala, nagsingpot ka matan, Manong Gary? Napan kamot gayam nag-repair iti heater. Win bakit? Impa-repair ni Jessica ti heater da. Manungay ti siningir mo. Awan? Anya? Saan kun asiningir ta kababain? Anya aga po nga ilibrim ni Jessica?
Kababain nga raw. Mabain ka mang singir? Gaputan na po daw ka napintas. Ni bakit may sabali man ti aday ti utot mo? Ay, limpyo ak gari. Sikat ti bagtit. Ta ilibrem ti pagbanugam. Bakit? Saan nak kumamot nga apaan? Takasangsangput ko. Kanay naktanganak mo. Kunakmut ngamin, adi ka mapanagre-prepare no saan nakakadwa. Ta siyak tagsingir. Ngam na pangkalatamot. Anya ti kayat mo sa uniti dayta. Tapno jak maamuan ti panangilibrem kini Jessica. Apay kras mo? Tangiwat mo bakit? Madadaal laki ti karubay ti dayta nga ibagbakam. Kras mo siguro, isungin librem. Nagado ti kwartada, apay adi mo siningir. Aguray ka man, tenak singiran. Saan na bakit kakababain? Unay daytan ka. Amumet, ading ko. Nga amin na ba nagitan kat awan ti libre. Kat nagbanugan mo ti asawak. Mas daawak man ng lori. Ipilit ko abayadan. Kat di namot kayat. Iso thank you ko naklatan Oras kan bannog da jay ading. Iso rumbang nga nabayadan kumamot. Saan namot pabayadan ti bannog na manang? Mabain ka no? Mabain? Anyaga po? Ha? Nakabakbak nang kayo. Nabakbak nang kayong miso. Di dinawatan ti bayad mo. Anya nga iti kayat nasawan. Anya ti kayat naparwaran iti dayta. Excuse me, manang Lori. Bayad akong tapnosan kan ngagpungtot. Mabit lang nakalaan ti kwartak. Manang Lori, mano ka di ti bayad ti repair? Diya ka mo Apay di naimbagakan ka. Di nangarod kayat nagsingir. Laglagmat da diya tao. Alamanang, saan nyo nakagura ni Manong Lari? Mang tidaklatan ni ti 2,000. Ha? Saan kayon ngagmulagat manang? Awaten yun to'y 2,000 kan bagatin yun dahi to'y akarton. Apay dahi ta akarton? Luplupot kan dadumapay manang. Apay agpalabakan samot kinigaray. Saan manang? Itad ko dayta para kada kayo. Alam ka din. Unay daytan kaka. Intad ni Jessica da kita. Kanti 2,000. Abayad ti panag-repair mo. Anya? Kababain bakal? Nay kita Kasta unay tibain mo kini Jessica. Iso adi mon siningir. Siyak ngay mat nga awan kwartana. Awan bain mon kanyak nga sa awam. Kasta ka de? Sabali ti panunot mo, bakit? Sika, ti sabali ti utok na. Trabaho mi palibrem. Agbanog ka sa libre, bagtet. Ti kayat ko asawain. Nakasaysaya at ni Jessica. Ngamin, nagbayad. Sanang tud pa itiluplupot. Dilata nagapo iti abroad kan grocery items. Imbaga kaya nga ito na dagita. Isumag tinang ipilit. Dahita ti pagbainak ka iti karoba ta nagsayat da. Isungarod nga ilibrek ida kas panagyaman ko mo. Ngam saan mo amaawatan? Saan mo ta dahita trabahom ti librem? Taawan ti kasta dito'y lubong. Ikami dahi ti sabali abanag. Saan kat nga ilibrem ida? Saan mo't trabaho iti shop? Bakit awan mo't shop ko? Iso nga awan ti shop mo, bankrupt ka. Unay daytan ka. Bankrupt. Libre mo't amin. Nakakita ami ti kasta. Ala, huston bakit? Saan ta na pagapaan na ita abanag? Amumot ten kanyak. Managparaburak kan managbabainak. Sana pa nagbain ti agsingir. Agpabayad ka mat, naawatam. Umayak man gare, adla ka. At damanan day ta may samot ang nagsamiti libre. Tagtagari bakit, kay nakpadanunan. Mayak mat, denggak nanyaman ti patariman na. Unay daytan ka. Ne, nagranata mo't ditaw kakahulyan. Way, adain tadikaw ka ni Gary. Lasing pa ito'y tao. Managtulong, managparabor. Isa paraburan mi may.
Ay uray siyak kasta mo ti gagarak ditoy. Itad mi ti parabor kun kwa na. Tanay rana nga daan kami mat. Ha? Anya ngay dagita nana, tata. Tunay, ibagkat mo dito'y na tabagas ta mapantan. Ha? Apay na itabagas, tata? Itad may taadaw ti pinairikan may. Ito yan. Ala, mapan kamay. Ay, agyaman unay nga rod ano kas, tata? Kwa, agyaman kami tata. Awanan yaman na. Sige, kamay. Ay, Martin Barok, ibagkat mundi tayo day tamay sa asako aprutas kendat natang, tamapantamutan. Ha? Sa nga sakaw? Wan Barok, nagburas da. Nagburas da giti anak ken apok. Iso ngaglalaok daytan. Prisko da gita. Ada avocado, mangga, langka, grapes, lansones kada, pichay, okra, utongken palang. Naglalauken dayta, Barok. Nakadumot tan? Agyaman unay-ana na. Ay na Barok, nakaimbag ka ngamin a tao. Mala, mapan kamen. Agyaman na na. Bakit? Apa yan? Nakamot talang kamutlatan. Sana kung anak kapagyaman na ta, agdardaras damot. Bakit? Ado ti balor ti inlibrida karata ngam ti impaay ko atulong. Un nga rod, lakay. Nay, silang batan tayo sa mo bakit? Apa yan? Ay, unay daytan kaka. Lakay. Kababain. Nagsaya at ti managtulong ta dakdakkel ti maipaay asubad. Ala, tagiragsakan tayo latta ti agbalin na managtulong ta addanto saan tayo anamnamaan an nasaya at adumteng. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kababain, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarapay.